Ole, tuna chuanin puke sapdanga'n hianin anaute a zilh na nge a hau kan ti zawkang he thil hi a rawn pawsa thulawm tam tak a awm lain he thil hi a rawn pawsa hei hianin ngeituana tikal thui khawp mai a chu tuna hianin kan chiar chhuak anga in ngei dan te pawh comment section a hanin rawn sawi ve ula Mizoram hi ramri a awm kan ni awang le kan ram then awm lama sarkar ngel nghet a awm rei thin lo awangin ruihlo le thil thalo tam tak lo lutin Mizoram chung mai ni lo state dang thleng turte kalkong atan man kan ni fo thin hei hian kan ram chunga ngong thalo tam tak anei to a state pon lama Mizoram ming ati che thin le ani hei hi dik chi ani Manipur atang te Assam atang te pawh hianin I state Mizoram state min be nan tak hianin mi then khat hian min hmanga Mizoram te chu chawmhlawm state ania enge drugs tol ruk na atada state tangkai ania te min ti mai thina Mizoram pawh na awm kan ni ve a za thlak thina ni zirlai tan pawh hian mo he thuran soi hi state pon lama Mizoram ming ati che thin le ani ti hi a soi dik chi ani hetiang ani awang hian thapui thoin kan beilet meka mun sang kan police thatak tak tele home department a kan thopui te pawh an tangin an thokrim hle kan sharing tur chu mi thalo tam tak an awm line mi tha tam tak hi an lo awm ve a hei pawh hian in thla chu ati muang ve ani chiar chhun zawmang chuti mek lain thil diklo ngai a lo nei to mi then khatin diklo taka sum an lak luhna a top tak awangin mipui tan a harsat na siam zawngin an che ti kan hria a poi ka ti hle ei zet chu a thing lu tu ani a chapo thlak min thil diklo ati a chu thil diklo ati chu sarkarin ati top saka diklo taka sum an lak luhna ti topa a awm awang hanin a han lu lula mipui te tan harsat na an han siama an rong bol sak mipui te an za lo ti a hriat ngoi ani heng mi te hian mipui hriata sarkar sumalut tur ni lo poisa an khon thin thu te ti mi alowin an lo soi chuak ngam to hiala hei hian kan din hmun thui taka soi fia malak na tura tamzia ti chiang ani a thing khop mai sarkar sumalut tur ni lo ma ni ipte alu tur poisa an lo khon thrina chu dan kal ani a ZPM sarkar kan home minister puke sapdanga'n hi a huai sen si a ati top mak maka dan lo taka kutling lo suman lo khon suman lo lak lu kha ti topa an om awang khanin ti top saka a han om ta ka wang khan an han lung oi lo ringota lung oi lo ni lovin zak ngoi turan ni zawk ani heng ho te hi mo a thing lu tu kani ramtana thil thalo ti top tuma kan malak na rem changa mangin sarkar karnan mi pui har sat na siam poi ti lo le thudik tok lo ti darin ma an la du ta hiala an hreve vek sia hei hi sarkar danga kha chuanin hetiang har sat na an to thin don wang nge niang enge ma kha an lo la zui ngam tak tak lo thin te po ani thege ma se hi chu sarkar thar kalpung thar nei in ti te kha an ni a chu wang chuanin an ton te po khir ve deuh hlek mai thei ani hetiang hi tun hmalama ruihlo le ku vatol ruk do tuma malak na a awma pianga lo volet na le sarkar malak na ti thuan op tura tranchana an lo nei le an lo ti thin to dan ani aron soi chat maya zep anei lo viau mai social media ti hian mi zong mu thei turin aron soya chir chun zamang voin thlenga hetianga ti tu te lo thurwal pui du sarkar kut ke chunga mi then khat an la om fo hi apoi ka ti tak zeta a thlen non to lo ka bei sei smart takin puke sabdanga kan home minister hian hetiang ani nu po a lung oi lo wan puite ta na har sat na siam thin te hi polite takin aron hawa khap aron tumani tongkam moi lo te po du chuanin a hmang ve theiang na tak po na hau ve theiang amaro chu tiang ti lo chuanin hei ti hianin smart takin a thlen non to lo ka bei sei aron ti maya amak re sarkar kut ke chunga mi then khat an lo om fo ti te hi I damdoi tol ru ho te nen khan an lo thok khowa sarkar na an thoka sarkar nan thoka sarkar thar tu an jong kan thron to a sarkar ina phal lo kha ti lui zel no tuma
mipui te min za lo ti achiang ngoi a thing lu to kani sarkar hian mipui ta na har sat na siam atum lo wa adik che he mipui te tan har sat na tun kan sarkar kher hi chuan in siam sak min tum lo ram mipui le kut na thok tu te har sat na siam thin hi ti bo kan tum nget ZPM sarkar chu an mani an ron in zor na ber pokha ke ni chu kut na thok tu te party kan ni an ron tia khami kha an ron in zor na ber ani boka ta hen ron soinon le saka he sarkar hi mipui te lama atang tlat don ani hi po hi athamon thla khop mai he sarkar hi mipui te lama atang tlat don ani mipui te apo hianin midikle diklo kan nom ta te ro mipui te ro apo khanin adik te laka chuanin sarkar hi atang tlat don ani midu am then khaten rem hre taka sarkar malak na an do le thawang hian sarkar malak na kan thul pha lowang amen khop mai hei hi tian caption aron post mai apuke Sapdanga'n hian kan home minister hianin ataka han soi se chu film khur deuin muang chang in midu am then khaten rem hre taka sarkar malak na an do le thawang hian te an ngai to le wang wang anga sarkar malak na kan thul pha lowang han tiang amo thadon thak thak emasin tin kuvatol ruk phur motor chua ti ro om lo ti po kan soinon du ani hei hi a thakop mai khami khapuke Sapdanga'n aron posat 11 hours ago ani hei hi annuaya thok anaute dan dan manga an khap nu po lungoi lo nan tira mipui te ta na har sat na siam thin aron khak na social media mi zong zong mu thei tura aron post ani du chuan in ngoi reng pon social media post kherlo ponin anin kolanga anin hawanga anin zilh theiang amaro chu hetianga aron ti deuh kher hi langtlang takin he thil hi om se mipui te pon sarkari mipui te tan har sat na siam kan tum lo zia te po hi social media kal tlangin kan hrelo lo te ang tina rilru apu te po ani thege a thakop mai puke Sapdanga'n malak na hi Instagram post atanga kalak ani followers poni nga to lutuk chanju kan home minister hi che chaka tiang che chuanin hei kuwa te po kha an man tareng ani a thakop mai kan home minister malak na ti chuanin thulom om dang lai deuh chu hei in hre to thawanga advisor to CM thar pangana an nei tapoka poisan ti hek anin ren lo tiang khan an ti in ren chemna austerity measures soi ve reng si anin ren lo an ti ma se hian theina nga chuanin an lo in ren ve tho ni hitara soi sel tu te chon an soi sel reng don thawa ni kan share ve shim shim ange is it PM ina an ron post khapu du oma hian in ron post thonga heta hianin VIP culture kan sel aron tia puke Sapdanga'n nen hianin an thok thadun khop mai airport to Mizoram House basa MLA te India ram khopui ber New Delhi nei tur orientation program for newly elected members of Mizoram Legislative Assembly training tura Mizoram atanga kalte chu airport atanga Mizoram House an pan na tura sum tam tak senga kar hayar mai lovin ranti deuh kherani sum tam tak senga kar hayar mai lovin bas mangin Mizoram House an pan kan state sum din hun hria a in ren chem zonga MLA te an che hi amoin ma an hruai nga ma mipui te tan en ton tur thatak min hu chi ani soidu chuanin soi thedu hrim hrim tan chuanin advisor to CM thar apanga na Dr. KC amithiam pon turu lutuk te po kha soi thedu tan chuanin a soi chiat thei lutuk ani Dr. KC apo kha hrim hrimin MLA candidate tur ten an som ve a maro chu adu lova tuna advisor to CM aron tang le ZPM policy duan na konga an thuak bur pakhat ani thuak bur poimo berte zinga mi ti zo kang research lama thalutuk mi hoizau mi fing lutuk ani advisor to CM post nge position kan ti don mi khang te pokha aphu ngoi ngoi zo kani ale khati zong kha tuntu matan chuanin tok ri phot mai ro se hi ni hi thu thar om chu zanin January ni som paruk thole ni zandar kwale minute somli pali khan SDPO site tu le nor lungpher VDP changrol chuan barmaku wa bek za lungpher ram chunga an man thumin ron shil heta hianin puke Sapdanga'n khanin
kuwa tol ruk phur motor chua ti ro om lo ti po kan soin an du ani aron tia ti chuan heta hianin aron post le a he kuwa hi zo khothar bul tiau lui kam lai pian kai mi Myanmar rama tangin January ni som paruk sang hi som ni palia an han la ni in miron shila an kong zo poron soin champhai khan kon police check gate helin he kong hian zo an kong zo enang zo khothar champhai zo tlang hel kong rabung saichal road lungpher buban chalfil wanzau khan pui mun ngak seling aizol hiyo akal kong zu makte dei ve kan thu don nei na soi zel danin ro hi chu ku van nei tu te ni ming mera soi ngai do na ti lo mayang ma se hi escort ten lo nei ni hi thring lutuk hi chu ka blur lo menga chan chu puke sap danga henin social media mi zong zong mu thei turin ron posa ke lo blur le ringot kha om zium vak lo wa chu wang chonin ka blur lo menga ba se ka chiar chong lo ing du chon lo chiar ve mai ro o ma se ma khop mai he ku wa te hi escort ni hin an film khur ve khop mai te ro handyman ten la nei thapa ma se handyman hi kum thling lo la ni zui awan zia lo em danin konga zo zil theina ta na rim taka thok tu Mizoram police le home department te sarkar thar hnuaia sarkar tha ti chak tu khotlang tangrual pol te chunga thinlung ne ti tak zet in nom thu ko soya kan rama hian danin nom zia neya dan ro rel na pukesa pa hena soizia rule of law in konga zo zel theina turin zoram mi puite tanrual puya ka som tak meu cheu ani okay anei tu le truck driver hi jela khung mak zel se an ngam lo mai ang khai khai than hem ngai tak tak mi zo zinga po hian kan vatam tak em tro alo mo me kha kha tukin zinga tlema news de ulek ani a kan ron share ve cheu ani voin nuam de win mang don ni o